Aksu tumpen Gurkha ke pantak ke ASC along MSC inghoi hini pipon angji pupen cenglok aputak perang kiame ke papon. Sanjay Das pabang phuinu denim sopia phan kacholang rem de jajok ningkan ke farman jel ke jangnang. MLA Dr. Numal Muminari deng pen lo Charlie bang atuma phan scholarship ba check keron pon. Bokulia pe dogmoka polunjer arjan mohor kenep ke pang chengpon. Kar biang long kido Gurkha ke phanta ratcharia jakong kerai pondonangji. Ke ASC along Gurkha ke phan hini MSC ang hoi kerai pidunangji. Nilitum kachuning rialam ke ASC atum ardinang pipete democratic aron pen chesong ponji. Meghalaya hoyalong alam ki kedomate Gorkha muni rapan kateng kheng pathak sarkar pen insai vek nangji pupen chenglok ke hang padusi dipualong all Assam Gorkha student union atum pen pherang ke me ke papon aksu atum pen alang litum kemangason prapjin pen kachingwai pijia phan kar banglo autonomous council along pinpura lo pajirdam kedam tang thereponi phai ingkoi ra ke thomarni sitame alang litum song thomate aksu atum dipu regional committee Sentar Bogojan Regional Committee lapen Borjan Regional Committee atum Chelangsi Kar Bianglo Autonomous Council along Pinpura lo pajirdam Bon sitame non anta Kar Bianglo Autonomous Council atum alang litum phan ardi ki pipide rajok si puthot Pinpura lo pajirdam chunan koklo Kar Bianglo along kedo Gorkha atum voter list kado kawe suri trokebra pho anbagdoji bon tame ningkan troksikep ne dopo educationally socially, politically lapen, economically pen kahilunan. Laso emena arait kachelong Japan, Kar Bianglo Autonomous Council along, abatai lo, pinpura lo, kepidam. Bontame non puta kachingwai dun Japan, anta apor nipipon pelang pusi, aksu atumpen ning Japan. Lasi non kewang jig, ke ASC, MSC kilik aprang lapen, jangmi po ang bongsi nilitum kemangasona putak, nang chingwai pivek nang jipusi, Kar Bianglo Autonomous Council apan kachunung ripon. Alang lituma kemang lake lapuson henlo jangmi po ceklo angbong ke ASC hin pen aksu tumapan hangsi chingwai nangpo nijang lapen nihang Kar Bianglong aparman kiligalong cepate dunje pan hini yang hoi hangdun lasi laso along abarim aksu klembang pu bang pi apansi tikera bang piponangpo lapen nijang Kar Bianglong anatu Sanjay Gurung apan kepati ji kabor ia putak Assam Sarkar hin pen Meghalaya Sarkar phan sodak pen kepanep jia phan toisi insai vek nang jila pen jingthong anathu radatum jogwan la pen monsam pen ke dolong jia phan aduya hoyalong police station kim nang jila pen CRPF rai komsai khia tum phan tame pedonang je jong sila ke jong pona putak prapjin pen nang chingwai pipe pulote nilitum democratic aron pen kachesong pon asai deng ponang kok poputa aksua hin pen pachini pon Dorom Singrong pa report Malong News. Jangmi poni phakre narke barni assistant session court difu along Sanjay Das pabang phu inur arlo sophan cholang rem dera jok labang so kangsai mate judgment ki pehor alang lika choklem ke chok chebek lo pupati ni long si under section pharuga thomra troksike pra trok IPC aron pabon se ningkan kep jelalong kisbeng nangjia phan toilo lapen suri ke batangka tami tunang lo pinpur dame labang so ka cholang rem alam ki ke klang lake inkora serke priya cheklo ningkan suri hinira phwa sengkan Sanjay Das pu amunit inur serke bang dengalong loga charli bomanim sopi school pen hemana che dam bomahut tobar along inghong kok pen arijang odun hedlo laso pen alo sobang ke charting aphan kabor ye hut Sanjay Das bang apolong thengoya mat alo sobang aho sabe dedlo so husi cholang rem bor idetlo kisung ke photum la sor ni amat si kisung ke phowekanim sopia bang ahematuma phanche than pen Uttar Borbil outpost along FIR mate lamhoi pidamlo tenangana sengkan pen court along chedan bom bang bom pen ningkan Petroksia Phisia Hokpera Kangsaya bang long pondo dipupen Thorom Singrong Pharlapen Rostam Ronghang report Malong News ঘটনা 29/10/2005 চনৰ ৰংকুট সবাই ক্ৰো গাঁৱৰ হয় আণ্ডাৰ হাওৰাঘাট PS ভিকটিম তেতিয়া ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্ট আছিল তাই স্কুলৰ পৰা আহি আছিলে পথাৰ ৰাস্তা দি যেহেতু পথাৰৰ পৰা শৰ্টকাট হয় আৰু পথাৰত তাইক লগ পাই সঞ্জয় দাস 21 পাৰ্চনে
তাইক তাত ধৰে তাৰপিছত তাইক ফাৰ্ষ্টত সোধে যে ক'ত যাওঁ তাই ক'লে মই এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ মই ঘৰত গৈ আছোঁ তেতিয়া তাইৰ হাত ধৰে হাত ধৰি জোৰ জবৰদস্তি কৰে তাই তেতিয়া ৰেচিষ্ট কৰে আৰু ৰেচিষ্ট কৰোঁতে তাইৰ মাথাত আঘাত কৰিলে আৰু ফলত তাই চেঞ্চলেছ হয় তাৰ পাছত তাই ফৰ্চফুলি ৰেপ কৰে আৰু ৰেপ কৰাৰ সময়ত কাপোৰ কানি তাইৰ যিটো আছিলে সেইটো প্ৰায় ফাটাই দিছিলে ফাটি গৈছিলে তাই অৰ্ধনগ্ন আছিলে প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ পাছত তাই যেতিয়া হুঁচ আহে তাই তেতিয়া নিজকে অৰ্ধনগ্ন অৱস্থাত পায় তাই তাৰ পৰা যেনে তেনে তাৰ বৰ্তাৰ ঘৰত যায় তাই বৰ্তাৰ ঘৰত গৈ ঘটনাৰ বিষয়ে কয় তাৰপিছত বৰ্তাই ছোৱালীজনীৰ মা দেউতাক আৰু দাদাক মাতি ঘটনাৰ বিৱৰণী আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে উত্তৰ বাবলিৰ আউটপোষ্টত গৈ এজাহাৰ দিয়ে আৰু পাছত পুলিচে একিউজক এৰেষ্ট কৰে নম্বৰটো আছিল সেশন কেছ 4 of 2007 আৰু GR 499 2005 পেমেণ্ট দিলে প্ৰায় 10 years এছিষ্টেণ্ট ছেশ্যন কোৰ্টে দিছে 10 বছৰ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিছে আৰু 10,000 ফাইন ইম্প'জ কৰিছে Jangmi poni phai Kristir kebarni ada porphai Kristira Chitimpen Bokajan Sport Association Uditiram Hulalong Student Scholarship and Patient Care Warsai Sorkara Tumpen Chief Minister Relief Fund and Ponsi Lo Charlie Bangla Tumaphan Cekeron Pono Jai Megdeng Pon Pusin Nito Ferang Kipen Betanang Pale Labang Suami Along Aluhisar Puaman Pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Chetongdun Lasomsi Ia Madhuriya Dhekial Phukon Sunes Barmesh Jogeswar Siam Ranjit Roy Bipin Induwar Pen Cenglok atum ta chetongdun Kebang jia ningkan pen ke keso kacelanga hem 100 bedded civil hospital hanjang lang soalong ingkupon si ratatum keso celang ponlongpo lapen Eastern Karbi Anglong College along ta Science Stream Charlie ponlongpo lasonsi Deithoralong Government College sitame ihum kimbrang ponpo putra alhi sar pupen lam heju pakang pon hanjang lang so pen Rajib Chandrong pi report Malong News আৰু 406গৰাকী লগতে 604গৰাকী ব্যক্তিক চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা 50 লাখ টকা আমি চেক আগবঢ়াইছোঁ আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতৰ যিটো মৰম সেই মৰম আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱক বা ৰোগীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা যায় আৰু আমি অত্যন্ত সুখী যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও আমি আৰ্থিক অনুদান দিব পাৰোঁ যাতে পঢ়া শুনাত তেখেতসকলে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে ৰোগীসকলৰ যাতে মাটি বাৰী গৰু ছাগলী বেছি যি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে লাগে এইটোৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি অসম চৰকাৰে যিটো আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে এনেধৰণৰ স্কিম আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মোদীজী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাল কামবিলাক কৰিব ৰোগীকো আমি সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি আৰ্থিক অনুদান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উন্নয়নো একেধাৰে উন্নয়নৰ কামো চলিছে হস্পিটেল কলেজ আদিও নিৰ্মাণ হৈছে ৰাস্তা পদূলিও ভাল হৈছে গতিকে তেওঁ দিশতে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যাতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এইটো মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াসো দৰকাৰ হ'ব এতিয়া সকলোৱে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিটো স্কলাৰশ্বিপ হ'ল তাতে যাতে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ ভাল মানুহ হয় ভালকৈ তেখেতসকলে ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে
মনোনীত কৰিব পাৰিব নিজকে গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰয়াসো দৰকাৰ সেইকাৰণে মোদীজী কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস গতিকে প্ৰয়াসটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰীভাৱে কৰা কাৰ্যত আমি কিবা কাৰ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰে ছাৰ ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিমান টকাকৈ চেক বিতৰণ কৰিছে 5,000 পৰা 20,000 টকা আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত চলিত বৰ্ষত কিমান টকাৰ সাহায্য এতিয়ালৈকে 83 লাখ টকা কবিতা বৰ্মন ফাণ্ড আছে সেইটো দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আমাৰ ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হৈছে যিমান পাৰোঁ আমি মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক সকাহ দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই লক্ষ্য আৰু এই কৰ্তব্য আমি অবিৰতভাৱে কৰি গৈ থাকোঁ ৰাইজৰ সমাজ সেৱা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য লুন সেপো বিস্মোহান সে পেন ka bondala pen kilun pon bokulia pen dogmoka pa lunjir jangmi poni phai kresir kebarni dipu kareng bus stand along alamarjan mohor kene pangcheng kon pusinit to pherang ke pen bertanang pane labangso alunjir ke tok la pen ate or kipila pen kilun ta bismohan se lasom si merdong prakso ke dr utpal phukane hin pen si pipon lo labangso alunjir along kache parjana tumlake raju ingti sumsi terang la pen nongnam kache thangklong ceparjan bangphi kadom tok bipila pen sami serlibon bepiatum lapen labang soalun jiralong longsing teron si kado kawe adihin cerabdunlo dipu pen boloram rong pi report malong news ini bangke bokulia dok muka pula bang soalun jir album si kisut keceng lo laka dak di puarong sopi kareng station long maksi shooting lo nasi labangso LST Enterprise long a producer ke kado wira chini lo ake hai long sing teron lapen labangso bukulia dog muka pulong alun kilun abang pu lage bismon se lo ke tokalang lima lo te otalang lima lo lapen labangso music tipi lage Dr. Utpal Phukon tipi lapen labangso alun arjan long konsep lapen direction ke lage bang thom si pilo bismohan se montu kro lapen ke onok bordulo lapen ke labangso alun arjan long kaceparjan abang pu tum bang hini do lage raju inti lapen ke sumsi tera lapen ke keceparjana bang pidum ta bahini lake kadom tok bipi lapen ke serlibon bipi lapen labangso alunar jan long mohor ke ne lapen kai diji abang ku lake montu krolo alang ligi mabesini production besi cipu lapen labangso alunar jan long ke kan ke than ka do ka we lake mate choreographer ke lake konok bordolo lapen ke labangso along ke kan da do pick mate lason background dance crew do lake the Karbi Warriors betul. Lapen ke labangso lunar jan lo kapang ke kado kawe kemat kapamat abang ki lake grup jili terang pielo. Lasi labangso alun arjan amhor ke nep ke binyam ni semong se petang deji lapen ke non ni clip ko apilo kalau nanti YouTube long senang tum teglong ko. Lasi kado ira teglong ta hailo LST Enterprise ko. Nanti tum YouTube long teglong ni LST Enterprise adaksi. So lamarjan kunana dadim sinang itu mah ain casting kan. Labangso alun jir ke lake dak dipu masih patang deji. Laka dipu masih mate labangso ding masih patang deji ate kado ko be rehearsal pa mi ke kan si do choida ke kan lapen ke like jor tu paklang lai si do ko. Lasi labang ke ini masih tu tiap ko lapen dipu alo masih tu choi labang ke. Lapen ke bang ilang bang ke kapre dim dami ate labangso LST Enterprise ke lake lunjir lok mate lapu album lok sik langi a channel la sinale tu LST Enterprise tong humri pe melo bote long lap ko la buklia lapen dok muka pula bang so alun na long atipi di en pon la bang so just met kopi apan la bang rat kan takin tegima isilang bang ke lunjir long kolo tela munit umat aning paduri thedi yo la so bang si dodo la kopi si manji po bang la sino mat han de lo buklia dok muka ke isi adi mamen la semet bang ke buklia ke bolong ko maji lo la pen dok muka bang ke dong muka lo la sebi porsi buklia dok kok mal la tami ala lunjir long simo ala lamarjan la te dak klar dak sini ko la si chong nang ko isilam la so lamarjan album lo la so album amen doi mas album amen ke la ke buklia dok muka po mal la po amat lo la sadak alamarjan ke lang si akala kopi si puda madar klar dak sini Pharo armu ben japra lang so long together we can make thing is possible po happy ben mai pick up adopong KSM mai pho barem simeon no phare me se ke thorjia phan jakong ka che pharang ke chengloma Pharo armu ang mong simeon rong pharar jap che rat charia songja rahi che pardu tangloma
tang te ke bang JMSC kang wai hu char pothar pen ke semion rong phartong kang ne galum ke bat long poma lasong se labang somi pia jok rada ningalong lasona karju wang preta hai athe jang mi poni phai kres sir ke barni sarupothar constituency ke parlo japra langso culture complex achatai long sarupothar youth forum lapen reception committee of united democratic front of sarupothar pathihek pen UDFS atum pen chipatir pi ponsi pharo armu pen mass solidarity mit amai kapaman pon labang somi long alhi sar poman pen sirmian long pharstami chetong du lason si ke sing long phami phuthang sing timung KAWJF a hin pen Buliat BP KSU song hin pen Rostom rong phar UKBaya song hin pen Halong Bidera pen Chenglok Sarupathara habar SGB rong asar penang ada cyclem mang atum tami chetong labang so amelong jasemet ke bang JMSC election apu thak si chethan chi mumpon renti athe election ke rada tum ka chongwaya por la pen anam ke donaya vote matha pamisi ke mesena songya phan PC pahai pen arleng ke the paman po lason se non ke bang JMSC election hosi tame Sarupathara long ke mesena bang pu ingwai paminang ji puse melong ka chethan RDP pom Sarupathar MSC constituency ke KB nai la pen ke papina adim si nang mandet lo la serada tum kamat ha chelar wek nang puan par ta kithur miari soi jang atum do an sitame nona phong MSC election hot ke manghu he pin pen mesena song phan si vote pi pen pahai donang poputa aluhia tum pen lam the chapak lang kon renti la ser bang so mei pen KSA amei phubarim racharia king kam kachidor kachipak lang ason ben loma la penalang li inud ak intangrak MSC ke thorji abang pu ang the kachipak lang binong loma puta rada tum pen munthi dun rinti la sike bang JMSC kangwai hu Sarupathara constituency pen komatong kang negalum ke bajini apora phansi chonghong nan kokpo hanjang lang sobana jipson rong pi report Malong News Six schedule pantang diplomte Karbianglong Autonomous Council mate six schedule I institution hadak pantang vekti lorot modal de hitum ahawar tame rengdong ring ke dolongko asi along tin ahawar tame bilabang so mai dong jetun owe kimi pada nitum jakong orang ipinang japor ti owe kimi tum penaan ke mathado owe kimi tum penaan ke pachilar ke mathado ha bang to ke matha ke pachilar dia long non kon Sarupathara long son alang listing yo long papan ajab do ki so kapre ka hawa tole owe kimi pan ajab do ki do ji pontun kas pini labang so Sarupathar arat tuma kirolo nili chokpet lapen ke nili ke klempi ka posile panang kirolo punili chela kapot besedame ningkan crazy nili kardilo chorya somolong dudun pen inangala kampe dak ninga chukong doan pen khaya pharman cheresolat pusani nili apo chupidur long khaya phana ka somolong bangke khaya pharman ke klemolong bangke lake nili ka chipinda nang ji ala mabe khaya pharman ke sungolong ka chorap no potang ke hala bang nili ko pailo la pe nili karbi pu ka chipu ke nili khaya pan ka chorap do bangke ka chorap do dek nang ji apa pu pu nili ka chula khapa kasi ningkan crazy nili ke klemolong hu dilana por hu nili khaya pharman long kar ja bu na por tane do Om tu apor ke dili nimena jom pan ke cuma thawa apor semedo lagi ni nang tu malong ke cepat nang dia lama dek sedame nili card dilo charya song long claim na bangke nili si charli tu longlo khaya pan ke song dia pan nili charli tu longlo khaya pan ke chinghol dia pan nili charli tu longlo laban khaya ki sum nili theklonglo teke tar dia long